Lucas Bahaka uwabira chairperson wa board aha Rukoch General Hospital mizengu bingi abahirwe emirimo nk'abakuumi omu marwariro g'ebyaro bashomera amashomo ga degrees na masters degrees kandi abamwe bakozireho nk'aba kansara aha rurengo rwa district. Beitu kwenene kyabererangire kwakane ngazo bumimbitu we district bukimenye indi abandu bali bakatekinga advantage eri ngazirengero mu local government ngengere mwene ngali kwaka Lucas na nauti masters yayi na nauti bachelors yayi beitu kandi umubiri wa isareho nero wakati na mabaniki ni mabaniki Rukoch General Hospital. Bahaka hajizirengwa abarukurutu nibeshaniriza kukozesa emyanya yabo nk'abakuumi okutahombohereza bwabona ekikorwa ekiyagira ngu nkyenda amateeka kandi ngu district commissioner ashemeye kuba najunanwa ahabw'okukozesa abantu bashomere munonga omu myanya etashemereire. Especially service commission ikirangira kundeke ndo bakaba kavetinga abantu iba vetinga banautina kikaleke bambu service commission ikabyo kwa district kwa kundi kabyo nesha abantu bayo otherwise public service would be in Kampala kikaleke bahereke bahiria mandate ya district chairperson kuti district leadership kundi abantu bayo inabasi. Dr. Mande Rude Julius omnyishenjero wa Bukonjo East constituency hirenya Kimasa Health Center 3 ngechokoreberaho kihango abukosha kwabashaho okurigirira Dr. Rude Nyamikasa ina abakozi 15 ha payroll kunkabake munonga no barikurebeka mirimo buri zoba owe barikutunga emishara yabo mbwire alisipatarange yenya Kimasa kuni abatahu 15 baito hatia airport yatu wete yirenda eri 15 sibalikola abosi omachilangera nerichaleta ekitsibu omubiri waliende kolekana abantu 15 ewasanganire bantu ngababere basatu eba bakakolawo ayonjire yaraburango bingi abakumaba abashomere munonga tibarikukora kurunje emirimo yabo kandi bosha munonga embere yagizengunereta obushuma bw'emibazi n'ebindi bintu by'irwariro. Twamakisangana bakaba kahandika bakoli ngati abakoli aba gatekeepers abantu bano bakachungulisha nyuyi ekilayiro kinautungo kukikabwa kwa qualifications mbanyani senior yakani kuti senior yomukala sali cyangale ko wahandika omundu wa masters kuti yake yakachungule gate na rushende baneka tukalohana mbondo lubiriho mwatauni kaso mwahanu na basirikali abe UPDF ne police bamatubwira ende aba law enforcement officers abe tauni sibale baneka. Kibath Martin rukureberira rya Nyamikasa Health Center 3 agambira omushachi witu ku Ministry y'Amagara ne planning akorete byoma jete biometric thumbprint systems ebyo kurebuza abashaho n'abakuumi ogu agizirengo bwa hati obyoma bitakaresirwe irwaro nderebuzwa manual duty roster okuhandika abarukora narabakosha biometrics na ikindi wa teacher because twabere minyarera okwe new payroll system yabaketa mu HCM ikindi bika capturing ebiro byokolire kandi riba kuchuka okwa in accordance with the days you have worked. Ashabire government okuteekateeka hacho kwombeka staff quarters ahirwariri okugira ngo abashaho abarikutura hari n'irwariro atunga obuturo ekirayangusiye emirimo yabo. Sindi twasatunga more staff quarters so that n'abantu bekera hali na hali babangaleta makabo neribase bikala around that they give service to people. Lieutenant Mate Magwara omwezi wa RDC abwa Kasese zengu district neja kugezaho kurwanisa ekizibu kyokwosha kyo tukanzeri ya Samarera attendance eyabatraho review bana mwaso kwa sipataro ko mubiri erangara tuti bakongeramu Elias avatiasa rewards and sanctions committee amakuru agagasha kwa Mate Isaac awatayali West Omur Kasese.